إن دبتن والجمتشيفتن بقت جيسن كولين جتن قويا جالنا قويا جمتشو قويا دسيدا قويا بلتشو قويا وفتشو ربي آدتشو ذكري قرتشو قويا جمتشو يا رب آدم كينيا أرى أودو جمتشو تنسيفي ماليسين أرى وان أوديا إيدات بيتن هند أناتو إسنيف كان لكن تو ما هولا يديافتو جنة قدو فينا أبو آدم أرى وان نلولشيسينغا أناتو مالك إسان بيتن إسنيتي كان نجيمي أياتو amma manatti galeetii waan na barbaachisu hunda qopheeffadhee dhufa haadha mana keetitti himi arra akka karaa biraa hin deemne arra manuma keetitti du'aayii godhaa oolla ayyee dafii deebi atattaman amma binnee goona hayyee taate تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ईद मुबारक आई वोलु मानु बगत्तीन नुगे आदम किया गलते आई इंगल ले के अम्माम बर्दी दे इधर आदम जुराना पे साहिब की यकुन मामा कर अये बनेसरी याब जरान तना गुया ईदा खान जमा के खदरसा से वरी कबदे ईदा जाइबा मन के जगह गेस को जानो गमचुन वो जे के ईदेश तो सिंजा तादे साहिब की उंदतु ना इतिमे ओलिन दुफना अये तोले सान दाव की जीरो तादे अये تقبل الله منا और रबर गा साहिब ने ये तो कोना दे बोले दी मन की के बशनना खोतु ना जे बर कसित का साहिब के सनती सीमी खान राय बेतामी साहिब के खलीफी في जमाली في रमजान सनती सीमी अकसित आदमी जो जो को तंताले बक मन या सनी बोलन को रखा जाए من احلى الايام يا ربي اعدها كل الاعوام صمنا اياما احلى الايام يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ابا منك يا نجي عندك ايه برمان دفا درو يداتي ندرو دفه ايه برمان دفه اوتاي تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا سيفان امي ابان كيد فمن بشاني في عنده دوغانس باس هاي امي دفيغا تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك برران تنا كوماندري ذات رابيتي المادير ياسني ولا غري هدياوان اذا فرباتس هنداو انا غدا انا تسن راچفانه تاني غاران انجي ادو فجرا نتوني قمنا وسون جونيتي بقى اران ماجي غان انجي انا غدا جي سنيفو تينيس ماينن لكينا ما كانوا جيروسن مالغنا ما كانوا جيروسنس مالغ خنيا كنا هديا خغدو قبيسنا كنا مالغنا ما كانوا جيروسن كفلا تاتي ابا منك يا ايجا كنا تات ايدا وليف غا محمد مالك ساسنا فدتو hello السلام عليكم محمد نجامي فيارا مي مالك خيسه سيكو بيسيتين جراتي خوتونا رافردو اي مانجتو اي بقى مچو مخيتي كاسن سرغدو اي ومنكم عيد مبارك علينا يرسته ابيتي سرغي اي مالك نجيساب بقت جيسن سنين جنان الراقو ينخون قيا قمتشو خيري بايفني ربي ومالك نبوسن جيسيفا قلبي جيفتشو رزقي حلالين قمتشو ركتشو خنافي فيني يسين أركتشو خنافي فيني قبري لا كنا سنجاني فترة سنجاني بيلتنو فتي يرقو يوم يايداتي مال سماوتو كم تتاني مال بو ونمانا تفارد مال إيد اللي برجو يا إيد عرفات يا مالني بش ربنا كقول قول تكو خواجة بنوف نفيدو دندا بقت جيسن كو أبولا كنا لا قربان دكلو فيتي قربان قم مالك قبات شنولو أت إسلامين سكابان أتأكنا نماس ركوبوكا جلبك قبات شا إسافان قدام تا سوته إتى مالك إسانو فوتاي माली मालते गुरबा माली पकतो कोला को बोल चाइना कैसे कुबेलाल मिलू कुन तबे कसिति बको गई सला फेती याव जुरा बको गई सानी बेटा जाओ मैं ऐसे में मालते
Yaa wani buqqee fakkaatti yaa. Ogeessi tokko as duuba jira beekte. Mana kana duuba waggaa kana isin ol garagalte ogeessi tokko kan nama cabee fi kan nama buqqee kan shukkuma as duuba jira. Saniifuu asin garagaltanii asin ol baatanii achi duubatti isin garageessitan. Galatoomii an kana nutti himuu keetiif achiin ol maynaami. Achumaan ol maytan as duubaan asin ol. Galatoomii yaa galatoomii. Galatoomii. Yes. Kutu gurbaan. Rufuudha. jettan guyyaa jaalala guyyaa gammachuu guyyaa dasiidha guyyaa balachuu guyyaa uffachuu rabbii yaadachuu zikrii godhachuu guyyaa gammachuu Eid Mubarak bagati heeysan baga milkooyte bar milkaay wallahi laa qullu bang 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 kumator kumator me ayye akkana goona kumator baa bintu nama miseensa dhigi nama meeq nama ja'a tokko lama sadii afur shan ja'a jaami shanaa goonu kuma lamaniin fudhatu kaan akka jirutti isin hireetiin ittiin bashannanaa ammoo amma karaa kaalatti itti aanutti boota iddoo taa'umsaa jijjiiranneet waan itti aanu daleynai bagatti geessan Assalamu alaikum. ay dhufte Barammaan dhufa waan irree hunda na sinjeessanis qopheesseetiin shaajjee waa hundi itti qophaa'ee barammaan sana akkasitti deebisee bagatti inni singee gaa'id mubaaraka warra baranaa qabaree jiran nu haa godhu. Galatoomi gaazexaan kee waa kafalamee waan uraan dhumu. Duuba maal rakkoo qaba? Kana dhiisite kana oliitti waliin goonu. Bargaa maallaqa sanis fideetiin dhufe. Ayyee maali? Achimo. Ayyee bakka taate nin deebi'a. Amman deebi'a. Ilmi adeera keetii maal teessa? Yaaboo wanti illee waan beekne yaa'u maaluma ta'e jira rifatee gabbee akka jabarifate. Yaaboo wayfiif maallaquma isaa ifarkaa dhaba. Yaaboo waan beekne raantan yoo maallaquma san ifarkaa dhabe nuti sarraan tana kasaarre guyyaa idaati. Maallaqa namni nurraa qabus maallaqa kana abdannee namaaf deebisnee jira abbaadhaaf. Nuti mee idaarraan tanaa kana maalitti haa dabarsinu? bagatti geessan isiniin jennaan arraa guyyaan kun guyyaa gammachuu khayrii baay'ifne Hai, awwa warra shaashaanu wajjittan maasha Allah akkan awwa faga waamicha kiyya kana gaawwatanii nagaan dhuftanii jaa akkasi taamana saahiba kiyyaa tokko dhayneeti bashannan arra guyyaa dhiida mi akkam jettan binoo bakkaanu deema jannee firaa fi aaliin walirra deemtan waliin dubbattan wal gammachiiftan bagatti geessan kan waliin jettan guyyaa jaalala guyyaa gammachuu guyyaa dasiidha guyyaa balachuu guyyaa uffachuu rabbii yaadachuu zikrii godhachuu guyyaa gammachuu Eid Mubarak bagatti geessan amma bootaa jedhaneemi namoonni akka maallaqa qaban yeroo dhufan anuu isiniif iyyaama maal akka goonu ni hojjannaa jiru ni goona namuutu iddoo teessan qabadaatii taa kun guyyaa gammachuu khayrii oo qabshiin nu fixee miti arraan tana nama tokko hin dabarsinu abbaa fadhees taanaan kanaan ol deemu duraan toofta fayyadamneeti tooftaadhaan zarafa turreemi arrammoo humna fayyadamnee qaama tokko osoo hin dabarsineet guyyaa arraan tana dabarsuu qabna walii galle mangalle taate gurbaa reefuun tanaa san eeliidhaan saamanneemi ammaan tan abbaa beekte taate kanuma beeksanuu dabarsuu hin qabnu bakka. تقبل الله منا ومنكم sheekota kota gaddeebi'a maali yoo maal jette maali yoo maali lolaar kootu nabsiin jennaan kootu waan isaan nu barbaadanii kootu amee ni gaafannaa. boo kun olaa isaan dhufaniimi haa tokko tokkotti waan isaan qaban irraa fuudha. Aboo
isununti osoo qaamni kan fayyaa nageessin qabu waan qabdan lafa kaayi. Yaa obboleessa kiyya nuti fuuldura isaadha nama birra yaa jira waan takka hin qabnu nu dhiisa ka. Boo hindiisina waan isaan jedhan dhageessanii waan isaan qaban xiqqoo haa taatu guddoo haa taatu silkisa haa taatu irraa fuudha. Kanoo gaafillee maasar. Ati qola kanumaan fideenii. Kanoonis tanaan. Kanoo abbaa lamaan tanaan fideen. Lama fideeti. Lameen kana keessatti akka fudhu bakka tanaan ni fudhee. Taate. Boo. Anaan fudhadhu boo. Dhagammoo maallaqa reemtan ayidiidhaan saamta fudhatan sanis addeerannee jirra. Akkasimi ammoo silkii takka takkatti namuu ho'atisoo. Silkii namuu waan ate matu namuu fudhatanii mucaati feetu san har'aan tana bifa ajaa'ibaatiin biroo ooluu qabna. Akka tujjaara addaa qaba. Maaliif jennaan silkiis ni qabna maallaqa saammannees ni qabna haala adda ta'een guyyaa har'aan tana iida keenya dabarsuu qabnaan jaa kameetu. Taate. Sinoo kameetu noo? Taate. Kotta amma ni yaana. Waa'ee warraatis ganda isaaniis hundaa'u waan qaxa sirriitti waan hin beekuuf waan haraanaa takka sodaatanii an abdaddaa kotta ni yaana. Guyyaa gammachuun Eid Mubarak bagatti geessan bagatti. Bar manni warra soddaa kayyaa kanas hin jechaa ture san tanaar manni warra mucayyoo saniitis kana mucaanin isin hin jechaa ture sadi. Ay baranuu warra gibbituuti warras ni beeka baranuu. Akkasimi barga mucayyoo tanallee dilasillee waan beeku. Akkanumatti yaalatti raas qabde moo akkami? Guyyaa tokko nuu tattaa'u jiru karaa na bira dabartee bakka hedduu mucaan dasna jettee booda baasii kana lulaa tiraan qabdiitiin anarraan tana mana orseenneetuma isii yoon arkeeyu onneen xiyyeetuun hedduu na gammaddi. Garaan kiyya hedduudhaan ayyaa bakka har'a gammachuu guddaan na dhagahama jeeti. Rabbi samaduu galanni keeti Rabbi samaduu ilaahi mootii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tata ismail ni tata. Ya Rabbi khiyya khannuuf khannite hakkana guyyaa galata sanke maal jaw. Ismail ni tolfatanii? Maali ranta na isaaba tan obleya bar idaarraa ganaana mana keeritti walumaanuu bashannanaami ida arafaati walumaanuu dabarsine ne dhufne hayyee taatiga umara konga bu waliin dabarsina Sajoollee kararra akkasitti taa'an tusaniitu akka tujjaaratti ta'anis silkii laaqanisa. Anis duraan akkasumatti hin beekaa hin beekne yaaboo. Adamoo bar ijoolleen akkasii miti ijoolleen tujjaaraa. Haa akkasiisa? Bara akkasii nuti bar silkiin tunu biyyaalaatti irraa nu dhufte obboleeyyan Ameerikaa qabna, Awustiraaliyaa qabna, Kaanaadaa qabna, Dubaayii qabna. Anuu bar makiinaa qaba ammaan tanaa qulfii manatti hin dhiisee dhufe malee. Akkasiisa? Yaaboo wal hubannee uqa. Wayyaa alhamdulillah shukrii galchine dilii dalaguun. Awwa mirqaan dhagaa gabbeetan dhufaa. Faam raja. Ansin arsine dilii dalaguun ansin arsine. Khanasi achi kan gamaa arra gammada hundi alama diin kana. Ijoolleen tun nama salphifte yaa. Mimma mana jaajamsan akkam jeetu maan dhagamee mana saahiba kiyyaa san amma. Wayitu ijoollee wayi nutti hin bifte qofa nurraa baafte nu salphiste isaan haa salphisu. Wayitu ijoolleen guyyaa idaa guyyaa gammachuutiin akka nu gaddisiiste yaa rabbi furmaata nu. Iidaaf qophooytan mana tolfattan uffata keeysan haarayoonfattan jiruu jijjiirtan isinirraa jijjiiru rabbiin keeysaniin ummata rabbi. Aboo maali maal taatanii akka nama musiibaa mataa gubbarraa isin gabbuusira kana tatteessan hamba ni rifadhee hoggaan achirraa as bahee jechuun isin laalee isin argu wallaahi hobillaa haalaan rifadhe maali rakkoon. Awwamee na dhiise har'a guyyaatu tokkootu ayyaama guddaadhaan ayyaama kabajamaan guyyaa idaatiin. Laphee keessa dhalemeen irraa dhiisi ijoollee saayibban kiyyaa sanaa fi anallee silkii fi maallaqa hunda nurraa fuudhanii nu haa saayiba kiyya tokko nu afeeree guyyaa idaatiin isa bira bashannannee yaa jiru. Waa hunda nurraa fuudhanii meemma akkam jeetiin fuuluma isaa dhagaamame niin qaanfadha. Kanatti siin saamanii? Waa ana qofaan. Badhaase diini walnaa qabadda tahaa wajjiini tokko naa tahaa asiif achiini isin badhaasa isiniif tumsa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Isena. Gurbaan tokko dhufeeti. Gurbaan kun maallaqa qabaachuun oolu. Ati isaan lameensi qaban ati akka nama si dhukkubuuka. Jilbaa qabachaa isaa afaan gad deemta suutee jettee maallaqa isaan ufuu ta'e.
taasaati hattoota mana keessa walitti qabattee. Hai, karaa bakka qixxeeffatanii. Hai, hattoota bar kun hattoota warra maallaqa karatti jechuudha. Harkaa fuudhee gisee duraa wanni akkasii beesan bara sababa isaaniitiif. Habiyyi kun immoo qofalla. Tanneen moo? Yaa hajii kiyya bar duraanuu tanneen numaa shakkee. Way, sababuu maal jettan? Hajii Adam baasi mana kiyyaa ijoollee kana. Osoo fayyaa qabdanii waan fuusan as kaa'atii. Kama! Hai, sajollee maal dura kana fiiti? Ahaa, gurbaa gara maal dura kana fiiganii mi? Tokko jana dura fiinaa, kana firaa argaa. Oo gurbaa dura qabeeti kana qabnee fira lama dirbira dhaabada. ሞቹ ለዛሬ ቀኑ እንኳን በቃችሁ እንደ ዛሬውኑ ነገም ኑራችሁ ኢዱል ሙባረክ ተባብላችሁ ፍቅራችሁ ጸንቶ እንዲሁ እንዳላችሁ ኢላሂ ጌታ እድሜ ይስጣችሁ ኢላሂ ጌታ እድሜ ይስጣችሁ እንዲህ ይላሉ ነቢያችን እድሜ ፈላጊ ካላችሁልኝ ዘመድ አዝማዱን ጀበይፈቹኒ አብሮነት ዘልቆ ፍቅራችን ጎልቶ ይታይ ነበር ለዓለም ታይቶ ችግር ሂራሩን እዛው ጋ ቀርቶ ችግር ሂራሩን እዛው ጋ ቀርቶ ወረ በረና ኸምበራ ህዱ ወራ አመዱ ወጂን ገመዱ ጅበና ህዝዲ ፎዳ ኢፍጅዱ ዒድ አልሙባረክ ኸምበራ ህዱ ዒድ አልሙባረክ ኸምበራ ህዱ በር ዒደ ጀቹን ጉያ ምልኪቲ ጉያ ኛታፊ አማስ ዱጋቲ ጉያ ሹክሪቲ በር ዚክሪዳቲ አያና ዲኒቲ ሚቲ መሌ አያ Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbiin kun nama jabaa. Silkii deetan kana toonni ganamaa kana akkasitti isinirraa guurratan. Guurradhaa kun asiin dhiisanii kutan. Yaa waa toonni kun guyyaa iidaati waan isaan ganamaa kana nabbaasan waan isaan darasoota kana nabbaasan wallaahi rabbumaa beeka silkiilee isaanii guutuu jalaa guurratanii anis maallaqaan reefuun tana ganamaa kana akkas jee biraa deebisan. San hundi isaanii banna keessaa fuudhee akkasii qaanyii bee kutee bar ayini isin baase isaanii bar jara kanaa bar akkana jara nama ala kanatti ciciibsan isaan kanaa bar maallaqa san hundi irraa bood hora maallaqa san تقبل الله Habiyyi kun beebar jirri. awo jara kana mu arra kan naqaanyesan alhamdulillah garuu maallaqa Seellaa wanni reefu akkasii rifatteef ijoollee tana akkasii godheeddaan. bar ijoollee tanneen tanaatu kana godhe. Waa ispoortiin qaroon numa gaarii. Gartee nutis ijoollee keenya yaasiin irratti ni barsiifanna. Taati umaa rakkoon qabdu. الحمد لله رب العالمين حديث غيست الله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف جه أكسب مسلمة لا فار مسلمة ججبات هودا إرج على جه أكسب سلكي تنيل له أكهنيل له ربي نودي بس الحمد لله نهندنو إسبورت تنا قمن ما نتديبني أك قدر رافض النجاة ربي كنيل له سبحانه وتعالى دا واعد ما استطعتم هنقدين دي سنين قبّا ودا جه